Na umuntu owazi incomputer wazi nendaba zokubala kunenomboro embili nje kwaphela eziqhakatheke khulu kwamambala. Sikhuluma ke ngaku computing na ku mathematics bazibiza the binary numbers. Inomboro lezo ngu0 no 1. U0 no 1 lo ngibo abasetshenziswako ukubuthelela lonke ilwazi. Angenzeke isibonelo. Ibizo lami nangingu King Biziwe ngilitlola ku internet nofana kuphi kuchukululwa ubiziwe loya abe bo 0 nabo 1. Abantu abakwazi ukwenza ama website bayayazi into engicoca ngayo le. Zinomboro embili eziqhakatheke khulu kwamambala, ayikho enye inomboro ngu0 no 1. Kanti ke nakezegezi qhakatheke khulu kwamambala u0 no 1. Qala msi eplugin lakho lelo o tikakile igezi lapho uqima khona. Lapho uqima khona kuno 0. Bese lapho otika khona kuno 1. Bese ke esisetshenzisweni segezi kuhlanganiswe u0 loya phakathi kwakhe kwaba no 1. Siqale yena ngisiphi isetshenziswa sengisho ke nomaliledini nakho nayena yini etikwa ngegezi inalo ithwayo lela elingu0 bese hlangana kuno 1. Zinomboro eziqhakatheke khulu kwamambala u0 no 1 endweni zestekni. Ziyakhala Mosan City ifikile ubumnandi bomvumo umjito nobuhle beSun City. Thenga itikiti lakho njenganje. Amatikiti athengiswa iTicket Pro neSpa athoma ku350 uya ku1750 we VIP. #Ziyakhala Mosan City.